anema wanije anema uye basa na so obrai mu de eya obehia obi a obeka no kra kire wo yen kase boy mu no kra no asie no ene de ma wo edi ho adanse emfa ho ene bre anasa biaye ye du ho dada wana musifo ewo wiase afara nyina enti kase no edi ma krogin a ye mfrem bide de kofi adoma nwani na nankrato hene the one ana opa ene konie medene ohima sachiwa ahwenepa akofi ana apia kubi kase hene from the Wasa International channel so say efi no mu mpai mu kopem se no so bebo enam say yem yensenti ye kan say Some news na mo review se nipa ene ma no nsia yeah. Ebusia for your mama kwa babiom edi ba YENOM tea jumedie Heritage Beauty Home and asheme we kama ya enne mede tea muti in fact tea ya che wo jaso edi ebremo in fact enne ya tea asem ne in fact asema asema si chire wom amati no na me se nka na yem fa si chire kra nka ho so asema ya tse ne no ama si chire hwekwa si ne betwem ade ase eye Nigeria sinitwani in fact mami penny Stella Damasis mumfa ni foni moso mame bonse man mame and welcome to ABN. Yes, breaking news no mami odon TV su yi wo hwe no yi ABN Angel TV to be precise oni yen ebe ye dwuma na the response or dear my executive director no I mean kind chill me kind of bro from say I'm so excited about this. It is a huge honor for me to be part of this wonderful family. I say wonderful family. I ready. Thank you for accepting me. Let the fun begin. To say hanu mu na ni jenu afa na abofo no abesane ama ni jenu anka se be Chesa ye de ya fly kra ya do da mamu ka se oni alata mamu kra bi mu se o ti America ba bi kra chesa ABN ya koye nim ya ka se ya koye ho aduro aba no ya koye ho aduro aye TV no ho aduro aye yanka se ye ho aduro edi erade meni age we kwa meni age angasa meni age ankasa meni age na ade the whole week won't you hear oh Matthew enne kra obi abonyum na nyum ne kra wonte mom bon yenko bonyum ne mbra enyum ene mpacho nyum no ha mom ma yentie na me pese nyum tie nyum no baby, now waiting I do you, I know be some player. Thousand in that pen, I'm a die. Thousand me and I'm a buy. Thousand in that pen, I'm a die. All the men you me basa, and you me chaka. Yes, I'm a dream, but yes, saka. Men you me basa, yes, men you me basa. Men you me chaka. Yes, I'm a dream, but yes, saka. Baby. I know what you are. Elani Bella, mommy. So me friend watch me do it. Nana, as the Danny Kimberly, mommy. And Martha Funya, you won't ban. I shock you. Debbie, try. I shock you. My yeah, what's it? I shock you. Yeah, what's it? I know. Ade Obama, hey. Ni baby mama. Obama, ni baby mama, ne ba. Na what feature bisaka dey do nyam do actually odomodu serious odomu yedu ankasa na sisi o se ne krakra ne say o say sisi ade odo ni baby mama eti ni baby mama fa ne boni bia wa ye ni bia fa nkyero na onni nanim na onkopa ne busuafo acho obe ware no ya boate me kwa akogyaw in fact me frɛ bi empanyifo nyama ya tawe chi e be kwa akogyaw me kwa na so anyo mampo adi achide anti no se wanyi wo nyame basabasa ye rade ya boate ye nya basabasa bi omda ye nya basabasa ye ne ho ato no
You man kasa oti na eto say. In fact, I want see kra egu mi. Egu. I want see kra eh. Ya waten. Money adwuma. Why dear. Ai, on say nipa de wo ye bone na wo hu say why bone. Bible kra kasa say wo je wo fum so tum say wo de bone ani a. Yakopon kra de wo bone e be chew. Ti say ono hu say da bi wa fum na eri ne nebusuafo de a. I think say wo say ye de che no ye be nnen. Why dey asa me nipa ntim oh ya waten. Why bibia bibia me kra me tu chama. Oh mate shock. Na last week Saturday she said story de ma said pan reserve my ne 3 music awards echo so na me pese ye boy ensem ma organizers no especially CEO no Sadiq wayade she said what to challenge ma obi antimi nka me nka she said VGM for mother omada kra VGM mother omada kra concept no me pa cho pictures no her stage no lightning no. Oh, yeah, nice. Baba Sadiq, me tu chama wate. Che say wa bojuma. Ejuma de wa boju. Na o say nyama wa nyina no is over 6 million Ghana cedis. Wow. Che say wa ya ade wa bo ne homodin. Wo hu, say industry e benya nkofo bi say ono ama obi a ya investment say ya. Ka creative industry no nka be kwa enim. Tumpon. Ebe kwa enim. Si ya na Ghana for say na VGM for mo say dey. Ebi bisa na yanko he blues. Yanum tea. Baba said what to pressure my yanum tea. Yanum aguso. Ya bende, yanum tea na yenim beguase. VGM for say yanum tea momo. Eh Baba Sadiq, anya abotre, ento pressure man crop. What the sugar ni too na yan fast na. Eh, we there. There be Baba Sadiq anya abotre. Na unim, omo sheda eye osibisa. Cover just a new be one. Patch up my NT. The creativity, just say, too much. Music makes me happy. Yeah. Bossa, bossa, oh. Silly. Bossa, bossa, oh. Bossa, bossa, oh. Let's go. Bossa, bossa, oh. Bossa, bossa, oh. Bossa, bossa, oh. Bossa, bossa, oh. Let's go. Our skies faced up, faded by the sun. 10,000 men stand high on the hill. A loud silence as begins to spill. 10,000 men scramble for the kill. Obebonyum na mariachi. Eda etade. Pa openyum. Ai, openyum. Chese the creativity concept no, chese lightning e ka de mubobi. Na se Nyankopon kra ma wanye bi kra me question Nyankopon. Chese me de Nyankopon ho yawo. Maya de 3 music organizers no, nyame hira mo. Eya amunye ne saa na bi nso yeso wate. Me kra me kobonyum. Me kra me tire bi kra. Me kobonyum. Me tire bi. Na apart from ya batten there no bibi bioma. Me wo bibi ka o. Ka mama. Me wo bibi ka pa. Na de yese ensem sisi ban sam wo ye asi de like eye meja ankasa. E ka menim say minim we ani aye nua ba Miss G Endra na ye ni birthday. Ka menim say birthday de e ka wo frɛ wa dɔfofo eni obi a wo pɛ na asɛm na ka mo magimani kakra bo no de wanya ne sa wo de na re hosɛm kɛseɛ ene ba abɔnten are hosɛm kɛseɛ ne sɛn a ɔse onyema na asɛi na evimpo ne kru nya covid iti ɔde aseda kɛseɛ ɛde nyame ase nyabotre ɔse afi ya hyase no ni kunu nti ɔman ti ni kunu ne bae no bae no satan na covid na no odem pants ni kunu nya akoro ni bi e ma quarantine ama ododie no kran hye da ma musa no so sa fa yefun aka ho na yefun no e wo mu pa o ba ko hospital bia ye se akola ne for me okọ bia doctor se akola no on for me nti se o ma yiye nwu a e be pro e wo niyem nti na e wo se oye de yin pa so ma se wo video me wo video I my NT video no NT video. It was a third time
I had to do a transvaginal scan. And he saw the situation and says, no, you've miscarried. The baby is not forming. Nothing is happening. And if we leave this thing in there, it's just going to decay. There's nothing that's going to happen. It's better we flush out what is left. Ha, 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 ha. You can imagine. I don't know, the second time, I think it was the third time, I had to do adia ere ho e wa warem anai wo ba wa bra bom ne se wa ware na akola ba na wa hwere no especially your first pregnancy and dey ya pa we die in fact shedding yankopon na ema nti we believe say enche say wo kunu da so bo adwuma yi pa de esi mo den o de ya o mpe next level yi bi no fa nko next level ne obetimi aya no wa be hu say yes me was story bi na story we wo ho na say me hwe ma sene sa pacho video bi ababa wa bi o say wa bo ne then boyfriend now husband assume mama yentie video no me kunu wo ho da asa no wa yes and I wasn't a virgin what try dem ma me hu na so ma sene obitimi de report bi ba se na me kunu ne Solomon akwasi boaten ansa na obeware me me ajoa me ka no ha e wo Yesu di mu se me ni me kunu ntena 1 second me ja aware ni maku sister ajoa me ani ne eya nya abotre me man dey sa obo paro road do eya nya abotre wa wo se wo hia na fe na wo hu ye se waji adi enti na satam ne na wo pese wo be bodwaman bia enti no mo ye man se mo be abstain from sex ya te ase na so wo ho na se take na ba no so ria man ria o de man ba ko pen se hwiu ba say at least wo born na so ni da ho e na oye ntem e ware ye ansa na all tia no mema no mo paro road do mo paro road no mo say abom yonko asum ehina san ko robiom hwi mama no abet family life so ka ba da bio asumbo no kra romantiasio because wa wonya virgin it's a then na obi obeware so person no nya bibia asem ebo na so there be o si sa time no na ne se dwaman bi kra boy wie afi na wa fa nyankopon afi na wati Kristo suma se enti wo hu say fornication any sex before marriage no ehu hia wo nyamesum mu ono no sa ni believe no no enti no oni ni kunu no kwa na be ma oni oba atena ase mo ya agreement wo say ye ni ansa na ya ware wate ase na say okopɛ dia ye den ba be ma no so wa atenka o na oba de oni atenka there be ba me ma wa atenka semba because be ma onye hu oba ho a ne ho be sorry hu ne ho ba oba betumi hu be ma ho kra na ho sorry me na mitina ho bi mi hu say na de bi o say na mitina ho bi dance o ai no say kabani sleep bi o say because me dey say obi anya virgin dey ka obi be dey ri kwa say obo na so wo be papa o me mpe bat we kwa dey asumbo dey expect be man because unye virgin ye ka ga say obi o ye virgin o say asotro no is fata be man no so na ye di na chi a ababa wa bi rough time record say mo man say mo be sanya bodam fonko a mama say mo abodam fonko na be san akra bi oba no na dwe say fe no kiki mali o say dey matenejum nenyu matenenyu pa kiki mali kwaya interview akoduru ha say I won't date a broke man aye kese na mo sa no won't date broke man ka me na me cover broke man no fa broke man me ko fa broke man esa me na me say broke man no there be obi aba me peskeni skeni no ono no oni be o sha ase efie omunim oni be o sha ase efie omunim obi aba me peskeni like what is your problem o ha na say sikana oni be okofa free musa na yede mu gisikaduro ntem no musa na yede mu gisikaduro ntem no on pe broke man me zan me ko fa broke man ebia me kwate okwa na me nkofa de amini na wo kra mo ho ye di mochi a wo ye be boni wo Ghana ha serious ye di mochi a ye be boni wo Ghana ha wo mpe broke man no
me say me mama papa bi na me nana bi na me nua bi nkoti fifire nkoti snow twitwi mponkonsen wa abroad no fasika no mra me a na wo beje say umpe broke ma no think na hanom ma weni na ho me chi sai ma weni na ho me mpesa de no yakopon bo mo obi anya ska sanka ne ahantan be do so me mpesa yakopon bo ye na o say egbo obi ankoti na nima mo obi ankoti na zongo janshi obi ankoti na isle boni trasa akwa anka wo no nka ma weni na ho utinyi colors wate utinyi colors kala wo e edi ti obo onye msa ji mu botom ne o ma me ma na ejire mi o botom obi eni ho be ji ni botom obi me ko so so anji mi botom a onya na nwe si em tie ma ko sunsun mi ase aba wadru achi no ni boy cry ni ska ni boy cry ni ska maka wo tie ase aba eri ya to sometimes obo mo kasa bebre so obo kwa na hwe omo boys asa po se me da bi na sa won kasa bebre sa me kasa da bi me ma no otru da bi asa ge ya fa ho aka na me a obo mo kasa bebre no obi a na me wewe mu obe konko ni tro ono na hwe ne boy no kasa onji mi ni botom kiki mali o se de ya ifra no ohun e fe wate ohun e fe why ohun e fe no na ka ko fa boy ono ne ho nya fe na ka blend nti wo bi no na ko fa hia ni broke man na ka so so ohun ya fa woni ska o to be da ko fa de no wo ya no chire bi utinyi rainbow ebu se fo mayen kwagin krato o mayen kwagin krato na kiki ama me buafu kamenti so na wo empota be mu na wote eye brono ene brono akansi enti se woje wotum se wonya dollar bra bejina mu ma obrono bejina ma weria se afi yensi akan enchire brono a achefom meka area no waje so wote he area wote he mosomfo ajora star DJ ohima wo ye je na mdidumede bronti koso na chena wo ye guy weria se shoulder to cry. Run on my pamper, so we try to suicide. Yeah, let bygone be bygone. And this is what the body gonna do. We go straight to stardom. I'm gonna take you to next level. Oh my baby, oh yeah, yeah, yeah. The energy next level. Oh my baby, oh yeah, yeah, yeah. I'm gonna take you to next level. Oh my baby, oh yeah, yeah, yeah. Don't code next level. Excessive drinking can be detrimental to health. Not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Oh, yaba. Chelsea. Pam. What's that? Chese ase na nkasa na ohu amanfo be yomo se omo ye san omo pese omo be gege me na menya asem sa na so me so de wo ye den ya meka chese wani asem pa na wo wasem ebetomi teapot mu amenua wanom ya nom krada da menua wanom chese ase ne san sama mumin wo ha ne san na wo de mtn fo ka mo kan masem wie ye wo de kwa ehia fo mema so so Cecilia, you are confirming to me Zandi Kame Mensa clear says Cecilia only ye papa mo na twempena da wunim sir da wunim ada wo evidence da wunim wajo papa da me don't to me papa bum ka be kwa me ntwe ara na share baby we didn't share baby abi me limu no me de minim no social media no but na wunim se papa no de omo anu ana ope sama mumin say ono ni wiase oti oni ni age mates enti min twempena ni age mates enti se dey say oni kokorafo na be twempena papa no akokora bia so dey so onware ya na so ye divorcee sama aden MTF for sika na mfa ma ye wo hu nti so na ye wo hu sika sam na Dabi zani mi twa no bia na ne classmate for no ana say ne
ni age mate for no your pen omo ntumi ye ma no Ose omu niska they can't afford anything like they can't offer anything to her. No ntiti say papa for na ekọ papa no to for aso me first because me young boys na bank so omo ha adwen Adobia how omo ha adwen yo omo ma wo hye so Obia how omo ha adwen pa e bebre kra omo ha bia kasa obia ha bia kasa Adobia wi sika obi on to me wi am sika but obi wakọ be pe won pene so man no pon de wi obe frefra yes o person on shell by force attention place enye no ono ka sama mumin enye no o kire ono person o kire se odi na sem kwa MTN for so no o ma mani sika te se oni kokorafo na be di agro se na be ye be mani sika sama Ghana nya wo dia sama mumin Ghana doesn't belong to you Ghana nya wo dia but that no da de no ho da bi nya botre wo hu se moya sa na wo ye role model. You a lot of people following you. Into say they be out your pictures akese, wo kire cars akese, wo kire business akese. Na so be say what my tell say. Be man no wo ho no. Onya wo age mate. Na mama obi kunu. Anadi obi kunu on na ejai. E na be kira. Then what are you role modeling? What are you mentoring? Be man ketua ne kra so asua. Sama, come again because there are some age mates be wo hono a omo ye matured omo ye supportive omo ye prayerful omo ye hard working de bia me ka kire obi bia ohwe me ana me ne say enye say wo kodeti obi a wo sika o na ye say wo ye comfortable in life but obi a obi create impact e wo wabra bom enne hia be ma obetimi anya na wa homate sori na ye mompae o create impact bi wo wabra bom Bema say of di fire ejuma anaji ka fa kakra ka fa ka ho ne fire ejuma anaji we fa sie ye ho ana o ejuma be na pese wonye eno no mo na ye mema no enye Dubai na mo akwa na ye kokota fita fi mama musa na mo de aba enye mpesa ye tafri ba wujira ho ai mi jina ho mi hu ye mpesa de no you are a role model and be bia de beto Instagram page so bia no among for millions of people are following you they see that one dey ebi mo sua moto nkwasia pressure sorry moto pressure fuma pressure na kasa do moto nkwasia pressure no you can't continue buying pressure for us say my say me so by force say me to pressure man kro so me ne he say by force me so me to pressure sa so me ne he we are so to pressure o me sorry ko say na ma video me so ele say aso ya kon papa for lie there be like because no, what started to pressure there. There be wait, but on a more serious note, you need to come again because we are role model. I'm for a show. Or maybe say me ba na me obi like me say be me show na ntie say be say mfu a wototo so ho no no. No. Anya ka obi me me jimie no sa na mo fa ni machi because I don't understand you. But say jimie no so obi ono so edi we esua life ono so be fa bio. No, it's better to fool than to follow a rich man who would kill you for money rituals. It's better to follow a fool than say we break it or be home. Because you say Akra na u jimi ana onye ska o. Aya munya ne mo ye no. Aya munya ne mo ye no. Ye kasa ma se jimi na ye kasa ma se. Aya munya ne mo ye no. You don't do that. Because mo say man for fear, man for worry, and na mo gugu no by heart sir. Obi me try me no hwe. Wallahi ka Ghana be da na ebutu. Ghana be da na ebutu. So me nkwatia I don't date my age mate anymore. Why you lucky say teen ajo? Why you lucky pan say teen no ajo? Kan nen ka obeti bobo. Nyo chirebi. Nyo chirebi. Zandi bobo. Many abre janya oye no. Many abre. Bia why you lucky pan? Uti ye say teen ajo so me kwa no afra me sande ba. Ka obe hu me tu suo na go so kra ho no mo opa cho we dey opa cho I don't date my age mates they don't have anything to offer opa cho when you me be say so kra sama wallahi why you lucky say wo se me why you lucky say wo se me ka me bo bi a opa cho mo akoma mbra for me wo si akoma na akoso ebusuafo ni aye dey just me ko no amiti ni foforo because mama amati na ajo what you say because we make kai will say and she must feed Angel TV because your programs are they bremo afi way. In fact, I feel that no you don't want to miss even a second. What you say? In Chiakasi and Koma AC guy all the way from Kumasi or Hemi live and so and Harry Tales Beauty Home
ama me wig ama me ho ayese kosu ayache kama saa nso ena sika makeover ama menim ayefefefe the differences shop ashematade fabrica apparel ama me empamwa me she kama say me say na me ho ayefe me hu so aye wehin so fa me saa wo de ana me you understand me me aba koteko ena nne yedi yenum ti dwumadie no edi abrem wo bibi kan na bobi kan nipa ama me ti hu aye kama me ho ayefefefe grams keys Instagram search no na obenya no the watch many mama me wife fe DKS makeup enti eno ana me woka ebusuafo kwaso na hwe Angel TV yanum ti dwumadi na ede bra no nya me aduma ye besa hia Monday 8:30 p.m. pepepe me ko hwe sa mansam na me de abra obiom you understand makrao